Аналитичарот Фатон Халили во синокешната емисија Клик Плюс, зборувајќи за последните случувања во Алијанса за албанците и пошироко, оценува дека секој политички блок што ги губи изборите може да се распадне. Тој вели дека освен Илир Демири кој ќе действува како независен пратеник, ќе има и други движења од експоненти на партиите. Халили упатува и критики кон политичарите кои трчаат по власт без конкретни идеи. Jo vetëm veprimin e tij, po disa veprime tjera do ndërmiren nga disa eksponentë tjerë të disa partive, do I presim zhvillimet. Unë pikërisht në natën e zgjedhjeve këtu tek ju e paralajmërova se cili do blok që pëson humbje, do të kemi shpërbërjet e atij bloku. Mendoni që do ketë lëvizje edhe të tjera nga deputetët të tjerë? Kjo është ajo e keqja, shumë e madhe, e shqiptarëve që po joshen për pushtet, pa ndonjë ide prapë e potencoj. Ide konkrete se, po edhe për zotrin Demire, cilën ju e përmendat, respekti si profesionist e vlerëson, besoj se gjithë të tove edhe më gjërë, por në aspektin politik, besoj se duhet t'jap dorëheqje, pikë së pari, për ta dorëzuar mandatin tek partia përkatëse, e pastaj, ai duhet mendojë për ndonjë veprim tjetër politik. Аналитичарот Ибрахим Мехмети изрази загриженост за политичката ситуација, при што според него албанците го загубиле минималното координирање на действијата. Kjo është me vërtet e dhimbshme, sepse ne gjithkohë flasim për atë që po na ndodh. Mendoj se tash është momenti të shohim çka do na ndodh neve, çka na pret. Mu më duket se nuk na presin gjëra të mira. Shqiptarët në përgjithësi komplet e kanë humbur, domethënë atë minimumin e башкërenditjes së gjëрave. Пред 2 дена пратеникот на Алијанса за албанците Илир Демири одлучи да действува како независен пратеник во собранието. Ова според него не значи напуштање на Алијансата за албанците, туку иницијатива за обединување на пратениците на Алијанса за албанците во една пратеничка група, за што соопшти дека веќе започнал разговори.